Mwandiki munene wa kiama kia Abbas Mugambi Manyara na ithukirite seneta wa Meru Kathuri Murungi ni wita micemanio ne ya arimi bakawa acietheti murimi na raugite nendo kia kuthira nari na wiru botethia arimi bane kai barira kawa kau kaiyiro kenda murimi ethira kiona kantu kakuiwatila. Mugambi wite Kathuri abati utiira baraba iyire kawa kani babati indete wite mucemanio ne arimi bamayani ne wachi ngwingi ya kurita. Manyara ethirite nende akere ya kimeneria wamba bakawa baraba ethira bwite na mbere kiri factory ya Kaguru. Last week ndronere Senator Meru County Mheshimiwa Kathuri Murungi etete meeting ya farmers Kaguru kenda balire mantu akauka irwe na farmers barato alire nabo ndagiro baba ingi bejite bena wirigiro wakwirwa either kawakawe karonekanire kana amba barabara bayire kawi barawatirwe lakini antu ba makire muno kwigwa uti solution yonekana kawakawa kwiwa kawa katiende gwe ni everybody kende wi mtu akiore we license ya kwendia kawa antu baraba na license ya kwendia kawa Kenya iba atare na ko trikali bwire de wita street kire antu balia ba licenses igacheka stores yao ikona kenda kawa ko gaiku no kaya kawa Kenya trikali yakigeta auction yard Mombasa igetera kawa auction yard no iwate mundura wigite kuya no tukwiraga areta kawa kau akareta kwa gaka ingi ngurukie kara amenyeretie kureta ordinarily ugetha mtu araikaya tani 10 mweri aya kawa kaka irwe Meru no mwanga konekana kawa kawe karaitire kararetaga na thokone na ko mtu no bwirite kubina kawa karaitire na inda thugania kugia kugwata mwambo kawa ira isi ngurukie kinya kugwata mwamba wanguku kana marigu nontu kawa kenda system zira kenda gwa na chio no bwirite akiwita nau ugetera mwamba ki system zio ukamugwata lakini ande mtu bakurigarania farmers kawa igetire na gatira onekana na batikwe wa solution ya kawa gaka isitoshi ndinde we expect Mheshimiwa Kathuri Murungi eje gwa kawa kaka rairwe thirikari ga compensate farmers kenda farmers batiomba gutwika discouraged kwanda kawa kairi forensic investigations ni vile takudigwa for example kenda kinkunia chionekanire ala china arama chia mulimi okawa mtungi ibo uri ta ku investigate nkuniu kedra chiekiri mtu with intention ya kumislead investigations kana mtu kweri kali kia jana nkunia chia okobokera kawa imochi atigwa no those can be done na forensic investigations tukuira isi muno kumenya no ukale au kinya roli ile ukale au ibali kubatonyire store yu iraisi muno kumenya